cari itu, government ke cari. BJP masih support kok. Itu makan sih, itu ya buat kita sedang. Langsung kecing white pon hempe au ha kecing white pon bagai adi dojo pen pancek pon tu padu pon di jum pon sunang kecing white. Government kita bangkrut kok. Itu ada. Julai Juni, Julai dari Krisia, kecing white pun pen. Pajak pon lok bang sih, jual muncul. ACC Central Pemisah yang long ACC Formasi dengan Komite Inten resmi kepada long untuk pentung ACC General Secretary pada CM makai sonde nomor jenglok Vice President Dari Topi AJS Pembangunan Kiling Pende itu EM lo mate financial jakai sinod pro apen litum press media long in charge alang le damson bi apen ke tuang tu apen Enzo Steran apen ke Alex bi pen adu we ini media court itu tong silo pen jahan ko bilang tadi to te pon kado kami kardong people lo kardong si alam sebang ke lain lo Agman hang kontu ba besbit di alam sebangke otonomas di dewan komiti 1986 17 Mei amang pathek date ten hempre ka ngabha ka chesong KNC kado bechalang pet pen itu na chesong bang bomlo apen ke 89 ani kan pen ke election tambe chipati dudang ko so si bang bompen nonam ang deng pining 2026 ni kan make Ilitum MLA election akili lo kami jiwai sinsai pen kami ilitum long trok pen en sihat di maso pen long trok takal benglong pen res kal benglong pen so pen si trok long ilitum kenire kami place tunlo apen ke ilitum ke bang bom hempre kan ke songolong sarkar pen ang keciki bom Dalam 11 July 2025 kami Dispur Chief Minister lasus conference forum di Vice Secretary Menglong itu SPKC pencenglok orang pohon untuk State Movement kadu gue di tarpen lapen ke karbi dicu alang itu bantu merah kan tollo di Vice Secretary Chief Minister di mana Israel tang kilo yang untuk bisa sorma de ciklo thompiang mong pen trai partai kaduna la soang thun pen ke bangpong ke damtang apor tabe tum formal informal tabe itu cingki cethan tabe bangpong no pen hin tabe presar tabe pibom lo cingki cethan tabe napa do bom lo do delang trai partai to puthwa bi sabe dili tuma hin pen presar aso tabe ba kacing kije pada ke bori pon papa do bom lo pe dalang tum lasong RD bang short hekhe ang bom pen Assam General Assembly General Election kami apor nang lerok lo declare den lo laso pe layok si nilitu mahin pen kami ASCC hi pen kami candidate kami ASCC nominated candidate long troll kami tu place to declare lo 23rd ani nomination file dun lo pen ke 26 ani banga ang nge Scrutiny ne withdrawal nya nang naliro kasi lasong pen government berarti bom development itu long polo return itu SSC KNC ketika songaran afan lasuk 11 Julai di katingki uthot election appeal long tem lasuk kacing white pon hempe au ha kacing white pon bagai adi dojo pen pancek pon padu pon di jum pon sunang kacing white pampe laso alam cak itu man etok pen riten pen itu man napa cidi pondok asam government in pen principal secretary pen itu man lam cak anak lala lalu napa lelo lahai alam tim taksi nilitum asom in pen jiwai sinsai kami kido tangdu sarkar akumulasi positive response kadu we prolong telitu nami laso lam apu thap thot lang cari pon kini uthot kapa thapon papa do tuji lahai lang pensi ditum cerai pateng si ditum lalong trok candidate ke place pon dak rongkhang
11 rongkhang 111 rongkhang consensus pe alang li pension be alang pasi itu nominate dulu sih pe alang li security dak nomination 5 pi dulu lapen ke Alex be alang ga 112 amri consensus be pe itu candidate pi dulu lapen Andrew Sterang 113 upload ST ele consensus ya pe place dulu lapen dak diku 110 labang ke Gulson be alang pasi itu nomination pang 5 dulu itu nominate SCG nominate candidate pen ahi asopsi lapen ke dak harokat 109 harokat ele consensus bangke mondolihi alang pasi itu place dulu 5 dulu lapen ke 108 labang ke bukajan ele segmen ala ke komorsing be tu setel kubi dabang puta kala dulu la salang to si papi dulu puta betul ko bi sabi laso ketok penang ke pale penajo delitum tabe ji wai sing sai pen laso election laso se laso kacesong hemple farma laso de kacesong de pangtang kon thi japan la pen ke kace ki tabe ke pacun kon pen prapjin pen laso gopen tabe positif laso response kepat dogon di pada palam ke kadu ke sai pen delitum lalang tu bangkrut kami party kejiwa campaign alam kami to withdraw dambo 26 RDC kasi dalto man kami lahi kadu kami tahun itu to ni report ke lalu rada pan itu to ni report lo dalto bak treni de kadu kami hempe ka join pen nili tu lasolang ding tu ding lo lapen ke itu ke kopera ini tuhan angka cerah lalap jak tu proyeksi laso tengsi putar satu itu rat kami so tengsi tu tapi cerah pun tu lasolang tidak pacini pun jabat sirapat tapi pacini pun jabat itu kasar presiden make kepada polo lapen itu dia sakai dua alam tuh yang aku betul alam tiaku langsung sepak lakon sih pasti ini ini tuh di itu kan itu bang ingat asih non hempe kalam tali itu pulo non himoto cini pamelo alam non bang himoto sikrolo Chief Minister gaya kong si ikolo, nasi laso lamang ke omisa panang nilang kan paminu, obang, pel laso dokumen, council dokumen pelitu panggung hello, pel luda lugalo, 1917 ingka 20 February asesono hello tuku, napen 18 November laso ingka nata 1920 kan aku sesuatu itu loh tak perlu efek naik itu nasib 244 A bangke no anta pembicaraan itu kau dah dak ke biang lo kita dengan tu sih lah ya apa yang kalau bang pila juga kau tahu usin yang itu kurang itu cuma kekiri naik tu nilamen pun tu dulu sama jadi hangarapen aku ponon hangarapen aku si kubomlang mu hangarapen aku jekro pilu kludem pare kanton cholu nanongin tondolan sorsa selan bang bisa selan hangarapen aku na uji timu ga ni tu thakade theita na tu dulu ya disitu wao da setengah ko ye theita ni tu 지금도 다 조금만 돼. 이거 시다 지금 햄пер로 한번 거래는 나 제랍 되기만 해 보시 다가 뭐야 디시tum 제땡도 남다 료라 스마트다 이때 타는데 니리다 타는데 니리가 안 쓰도 못 돼. 니리가 인으로 하다 라면 이들 봐. 하나 소리다 니리 풀어. 나도 왜 니트마 파티게 크로스하러 디시pen ke nasib John Memorandum pidam na a Congress a jai ka thar do we jai ka thar do hada MP do ko hada permission pam ke MP pa na ko John Memorandum da pidam sarna hala lo lam the ase min bidinga lo mo than bian pa no la ka program lo da alam ke सरकार भने तुम कोनी देऊ गला न सरकार भन तुमी पनि ले पुदल पेनिर तुम दा निसन फाइनल पास ता पास एल
Oh, bukan dah presiden kasih ini lo. Tak, jongsi mana milik tuan bang tak tursi ma, tursi si ma, bokot si ma, bang sekicing wai lo lah. Nasihat tu misalnya faedah na. Kalau tu nak kita lo, ditunggu kalau lo pulo, tetap misalnya faedah na. Itu bokot si joy putih mu bokot na, government pen singki sing meya hala soang thunbang July 11 kacing kitangan thunbang kedua bang sing meji pu lupula hala lem na kali dah tak puta kali to election thuna puta mutu na wat ciri jain dah bang tama ciri ru dah bang sung se aposin sona bang file dah na ben thane lo bang trok son file lo pass lo tak itu bang बताए चिंगवा ऐसी वही लोग गवर्नमेंट का पंक्रो लोग वो itu ala Julai tarik Krisia kacingwa pun pen pajak pondok bangsa jual mucopo aku api jiwan tujuh mat aku ceng pen dalam tunai ko bangsa si sadai ala salamo sih Tikrono sa tumi ala disiplin dari tum tamo 25 ani. Jaga patai tom patai pita coaching wa hello sita. Disiplin so dakroina la se. Disiplin ta. Ini cuma disiplin है. Ya disiplin kima disiplin committee ko. Tadi puha kuliah disiplin pulo. Resla bilang disiplin lo. Sonsi itu lo, ada disiplin sudah kroilo lo, kubang lekem na. Itu sorkan cak lo, apa? Sorkan aja cak tengpan halang. Julai tarik Krisia, kacingwa yang sunpen pajak pondok na. Lah bangsi di bawah mencot ko. Bola mencik kroy pensi withdraw del. Salah tu alu lom ma. Akan lah AICC ke hopen tak pulau ha 1986 lampensi isi lampensi autonomous state lampensi bang bom lo hand bom lo non video bang kuson se de autonomous state the AICC person dollar kan se ko kapret ngapnya forum pi person la so ke donang lang bostu de AICC da kan jihan tu tekter da Disiplin cek lo, mute ya lama kan, AICC tak kiceng untuk forum. DC अलग अलग के फोरम अलम थे फोरम को आधा के कदो वे समझो दो हाला पॉलिटिकल पार्टी के कलीदला असियाल सुनम दुदुन में से लो कार्बी एम्प्लॉइज सोता है DC नो सिदो कार्बी एम्प्लॉइज से सोन तो बस सकली क्लेम तो मत कल्चरल सोसाइटी आ युवा तो आ रेंगमा तो आ को पेंचेंग लोग तो वो इधर दा दोरा पे alam ti registered political party election tu sela nama si hala kadu itu na durapet mission non itu registered 91 and kan registered ada kan ke employees reason on dono daglo registered political party lo employee ko kupuro aku employees dungke kidudun la son se pena tungan dono ना तुम के ऐसे पॉलिटिकल पार्टी बना लो रिसेशन दो कॉल कर सोलान हो से फोरम सेंग सुना को लुते आ कोई तुम कहीं के लाम मुझे तो गवर्नमेंट लोग दोनों ये तुम तो ना दोनों को पुसी फोरम को सलाम सुन इस समय आंसर से पंक्ता ऐसे दागा है आप एक दिन को तुम तो ना दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लिए तुम मत पॉलिटिकल पार्टी लोग पुते तुम आप एक दिन को तुम ना दोनों को दुदुनु जो खोसाई बना दे Allah solam kan si forum itu sabla non candidate long throw dim tha jadi dolap lo mati asila AICC award mang gan be nasi ke dam pon pen ko ma pan sinang campaign ko non so election la ma BJP lo se thandak se government ke chari to government ke chari BJP pan se support ko la tu ma pan se ado we award sita kusi dam itu
lan campaign dapat napan atau tang apa campaign nami oh campaign pinang ko sin tu ga bi pilong pina ko lo song dam de lo ni tu min long an si dam ko